మీ ඊයේගේ මේ මාකට් බහිනදගවා මාකට් තෝග තෙලුගේ ඉන්ක්‍රිමෙන්ටෙන් ආග නේතු ගෑග්ගනක ෆන්සවි 30% දේතරේග අගූ ෆොදුමේ ඊයේගේ මාකට් තෝග මේ දැන් ඉවඩන්නවනේ මේ හංගුරාම ෆැෂන් හිසාම ෆැෂගෙන් මිහාරකුණුන් අබදිස් මේ මෙදුවිරමතිගේ ටෙන්ෂන් එක උෆෙදිජ්ජකම වඤ්ඤා හම හස්ස ගොතෙක් ගෙම්මේ අවහන් අසර කුරා commodities tereg uleni teo den mi faharu mi natural gas resmi tere mi wadijje hama hinnyas den mi impact kura horiha commodities ta kan eba horiha mudada kan eba impact kure beru duniya gen eto mi evaru visnagen alon men rajyega mi teluge kantata manage mi kurani ingedo kurairuga miga molani team factor en effect ki marketing and badal nuwata ege washage mihinga economic activities ege reality duniyage kinetto e badulai kinetto den alon men kanta kurani kombaza kom market kunto alon men den explore kurani nuwata me worst case ka alon men badani mi halat ga kondimada kun alon men mi muda dibetto ngedo ekam war farwateri kama ka alon men gendani kuramu ये राइस वाह करे भी गोते इराद करे भी आलोन में ना बस कांबोडो में आती है नहीं ये तो तीवी दाल भी मस्त है दें मी एक कुरुकत दंड में या तेल का नोजे हैं ये तो इराद करे भी दें LPG sama alon ama mi मौलूग विदाले वाक फुल का बाती